Lada ke reception ni Kay ya. no song an ni chang tha la pe ni pap ni pang thar tha ne ke let ne chi chi ni lo ne pap ta ne ing no si kai ke to wer lo Hello, check. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ana menong betin nang ma? Kenal. Okay. Senang itu mana fan kilo kau cule dalam mana? Asi abang betin seme kikan si fan kilo ni fan energy dulu ke di? Dulu ke di? Ini tom fan na pipa megalo kanat kasalo kichuno la puson da bedi cari polonan, baik. Oh
Vicente claim japan odom pernona apen apartment sinot long kam claim care director mission director apen hada Reverend David Ki Paklang Changan itum anam adom ponang lan parta antio komonduli pen ko puthot halang tu kechening rido dan stame gipido se jinghon injir kun mili tok wipi budi kun mili langli ke filma ala kesele Martin tok di halang li karjong lucok laki sonsi ninje thabre sonsi itum jinghon pastor pen adilong lo sudan kipidado lapen ningarong ningkang sam ke doje phan antio komonduli phan Aceni itu anggi si adom menang lagi pen kadom japon po itu makadom anam thak vegji jinsu vegji akhirat vegji anggi si chodom na praise the Lord praise the Lord praise the Lord hallelujah happy Jesus oh keringet anam jakong thepar pi ka bang pu nitum nang phan non pini gada ka par da dhora bilwarsan church hempula bangso monduli angkang long mini convention nitum pini hempu pinian Sunday service ate hang jasmet bet nitum ka niri jasmet nang phan kache hodai alam pila helo nitum hen musita nitum apa badai an diara nitum ki chokche an hempu nitum phan langra jin sura hempula ki sude nitum phan nang hirjume pitha lapen cinghon ahikhok cinghon hempu area father sai morning lay atumi penalali okerengno alangi same hempu jesu alangi okerengno part pipen kidono part pipen hempu nangkama phan katiku mumar kechelana iklaim kedam kacali kadok welong hempu manduli long hirjume hempu nang phan tuning lilo lapen dan kisame dolo hempu nang phan hodai lo antarta cinghon injir alangi nut kajong langno akisu phulo hempu lani tum thangto ne bota jisu membesi labang sokar jong langno kap hempu jisu dana sa hempu apo supo karjong tu jisu te pon si chodong te hodai amen pachinyang leng si sir kamson rompi halang libang si aduhi kedengnya phan apor en konko len ke pachini ang deng itu dang pon tu sena ase nimali itu ang cerap di pan pachini lo lapan pada me dak lokal ani mali itu setame anak setame sisik nai no selain lain ke pachini lo seprangsi ke ada pana kiru paper pig lo lapan pini mai ke cari pon mai pu ke hai macam nak kiru paper pig lo sana porken me ke pipo apot aseno na mangge lain itu pachini pole dam pino nang nasi pini apang sige ini tu bangso service ke cari pon salang li panseni li reverend father David Ki lang li malam so for hani esenji salang li tempu anwa no lapan pini ana malam oli tu maphan ikiwan piji ba ase alang itu dan ini tuan kita petik tando seperti ase hala dak lokal ni mari tu sebab perangan bangun asalang tentang me dak kecipi pun jido asalang tentang semepang no semal hoise aje aru aji itu amar lokal charge purabi token not block itu jarong mane karbi jarong block dibole ase aru itu women 3 bora thank you lapanapun tu nam kijupsi session ana malam di kumpulan giwan PJ abang pu dikon mono cinti alang istame malam subuh turje pan selang ni pan seda medan lokal amonduli pen mate bimene tum istame lang pan jarong tak pen cemat kha di panalang tum seperti kondo Surulo adundu hakiceng pen lama
Ve lama kangpur nangangpur pi pen. Lapen non kepa juji. Morning kang sam labang so lama kepa sunjia ajai me kan tame jinghon Reverend Father J Tisu pensi klempon po masalang list tame malong so gitur je phan. Salang list phan serame jarong epak pen local acar tumben kecamatan Pondo salang itu phan serame por pilong. Suruh berpikir, lapen apa dame Halloween ben nade tanggundo jinghon Father, orang pisang orang list tame malum suruh turje phan, lapen pada dak ni marli tum tame son thaklo, alang phan kecamatan donje phan jarong epak pen jok. Lapan adon bu, itu kacing hon, Reverend Father James, terang alang itu malam sugut turji phan, hilo, selang itu phan setame, munduli esor dar teri kamatum, kacing hon pik pen apot, alang itu phan setame jarong apa kacing pidun je phan sungi hanggo, lapan apa tame, kumuti hoi pen alang phan thanda, man imo besi tale mela, maplai pak pen jawa man alang phan, apa lo? Lapan apa dame ini tuh lokal, mata dak dalam area long Father, do Reverend Father Simuning Leng, mas nalang malum sobat turji panam orpilo. Adun tuh dia kita ciri na lain pen kepa pastor dong, apa sih kayak orang seli pastor. Mani krumpi alang limalong sugut turji phan ilia por pilo tokbi alang listen malam sugut turji phan chini lo kaching hon women fellowship kita ripon Bengkar, dua situ, kalau saya lang lista malam su rupa sinar pia lang lista mi malam su project han nilai por pilo. Hati metumban, doma, lang lihat, amu sing tia lang lihat saya malam su project han por pilo. Lapan apa dame non itu kacup hapon naman tipon jipan tum siktang lo. Lapan adon tu Santri Baptis Fellowship Dikon alang lisane balom so kitur jipan sini liya por pilo. Dikon mo terus ang. Oh halo. Lapan apa yang sih lapu teron sangho pasal kami malum so itu. Lapan apa kami datura GL leadership deh pesa worship leader malum so itu je pasti ni por pilo pesa worship bicara longki teron rong asar doma serong asar bahasa me maplai papan aman ki PG phan ningang lo. Lapan apa dah meda rong par rong langtu rong par rong jen rong par alang lido mah
Marinka wile niza onwa imre ansona Ori len kong lam risot wi hai Marinka wile niza onwa imre ansona Ni nei onwa inse mansona Manar sorry ni re Lagan tun lo yo, lagi phak ok, lagi walk bao giờ? Là đặt tháo rồi đi, yeah, laga pass cái tun bang lah, cái hồ laga non second rồi, là pun cái khả năng tun thek pik lo là tun bahai ni cái yo. Ha là ta thek lo mehai bang hini punu lan tum si la soprama long ke tun lo ke la pu ek ta dul lo jo lage bela hi han ke la dun lo ko bang lage solo nang tu vi pen dak kaung klem nun ga samra lo misel klem ke dam ta samjin pen si klem lo dan armu ta pinaan titong lo tun ke dang tun ta misel oh han ta pamen pamilo nang bang ke la klem dun lok lo ha klem dun lok tu ya ton lo bang ya ton sik pi dun lap lo ha yo ke be dim ta do la tu han tip top đi Hemuke da dobo goli. Hemuke da dobo. Đi. Yo, ekdom ready pi thai. Tun dum bang ekdom kan dong ba chumi ni mo ani chumat ni ge la tun chumi ni chunu ni. Thalang ma. Pak ka ga di. Anda tip tobo. Rồi. Ini mau itu mau selain hilang itu pun ini mungkin kali tiga. Ini pun terik dead bol. Mau sekian season dalam ni kan. Lagi hadi Richard Sandra humjok bat ko ऐसे ही निकल है con được hoàn thông khổ không quay la mau lo celon yo na nang ni reng ma la nang ni yo la ha ko nang ni pena cheta nang ni la mai nang yin su miao nang long bang den ma ha tamo nes ke do pigila di ni lo ko o than ju oi lar da du ko yo Nay ki julo pasi pisun konpo kalabang so alama pisun sepram lam thesi ni itum speaker pena joksi is the mother and father
John Riso pena joksi cek alam than pensi bangsa lama pisun bato. Oh, litum lama alam kege pansi litum ke pan lo lama ke litum ke hai antek ajata society long same apen ajata kam long same litum ke tiadang international ke tiadang along ken isi akit isi hei ala bangsa simbol pasang si litum ta Believer Stam Church. Jadi tum abang so simbol punai sirbu so flag. Jadi tum kami tu punai lo. Jadi flag kalar kapre kado. Jadi sambil itu langsung kalar le ada kita kiri lo pusan kali. Jadi sambil isi aniom aron langsung sini tum kela flag konco. Onta kalar ke muning ke kilo kahai kapre ka kalar kahai. Jadi sambil kalar abang tum terus ke kita isi. Klaim ang tek kelong. Siya ke klaim pen. Arnam kirap kelong. Isi akicun. Tapos ang tek si. Ini pun nama panjang. Hello lasi. Mana bang kaya tum homan dalam selama kado. Okay, next itu tum kapre kadimba. Ladak kota hai laki kita lo. Next plan. Next ayat. Next ningkan pan. Kita dia ningkan pan. Dalam selama kita tum dengan program tadi juga posisi itu selama kita pusing dulu nak kita belam tanam dulu tanam de codong pona di pona pini episode itu pakai hayang deng ba akijok kilong angdeng kilong sompot muning some itu lah anso se kimi akiklem pon tek itu episode tek kipi pon nang tek pon dulu nak selama pusing sekarang di si Kemtihon aman kedo Reverend Ijisai Kemtihon Sardo Reverendo Lamparta dalam arah UCF General Secretary dalam Presiden dalam mengenai pos Father, alam ikut Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jakong seperti karena mulut Tuhan, empelapun spirit, apartabra, kopi, Christians, they are all adoring to God. But only high royalty is sebagai agama. Orang-orang yang puji Kristus kan Yesus. Kadang ketinggalan pen jalan. Bangsa mondo liarat no pen dipirikan. Amin. Juru parpino bang pitino sanadam hejini pitana lansi letu ame kene lansi kiri polo lasinom nama pisun pompo.
đó là hello pini lấy tung đây thôi kang tung đây thôi mission province kang long apa ta thora diliwan sancas amon dudi atau ini tung nak bantu alama panjang kono itu kali saya kemarin dia pan bantu alama pakai itu kali kami anam hari kilo pakai akhir juli kilo bantu update along dengan ini dan jadi kita kami juli itu dan ini kami tentang kami kerja kilo dia pan itu enam hari perdana di pulau Penang kerja untuk amen kerja bantu kami Churu papiglo nasi ritum ame lansi report cheglo bang pulong sme karna me hodi me pidina non man ka hokpek tamni juni